Mwitongangi kuripotera ndene ya North Menti, Meru TV. Na skuru ya ndaka ya Nkuene ni kungwirite ntuku ya kithomo ntuku ya ruare ara kinyaritwa bayewa nikenda kubekera inya na wiru bwa kithomo na ara kinya arimu na kinya ataalamu bangi bakiare batariritie maoya ya kithomo kikero na kuwa skuru iri tayari kiri mutaratara yuyu ya kithomo kikero. Mandiki wetu wa Nteto Jeffo Gituma no inasi. Nayo cukuru ya ndaka ya Nkuene muthenya janarua ni bakungwirite ntuku ya kithomo nyuma kinya ya mpumi njega kiri kigerio gikurukite kya mwaka muthiru. Ni aria kiaria mwarimu munene wa cukuru iji o amwe na ataaramu bangi kathumba ba kithomo na kanywa kamwe bonenie kugwatanira ni kithomo gikieru gasimbi na kinya kuga cukuru iji ni ciumitie na ni bangite kiri kithomo giki gikieru. And sometimes Kenyan citizens feel like uncomfortable when there are changes. Change is the best, the most constant thing in life, and is the most important part of growing. So we can't get to the second level economy with the old systems. We have to have a new education that fits the market today, that prepares young people for the market today. So all of us need to embrace the CMBE and encourage and support our children to do that. We are waiting for them in the university. They'll take some few years, like 3 from now or 4, to come to the university, well prepared. We are also being prepared to receive them. So that's the best way we can get to be a second level economy, by having a workforce that has the skills, the competencies, the understanding, the level of working that corresponds to the modern times. It is being rolled in senior secondary school next year. As a school, we are prepared. I want to say we are prepared. We anticipate 7 classes, grade 10, of students totaling to about 350 students. Because this system combines, like they have ranked our school to be hybrid. Hybrid means we have day scholars at borders. At least 1 class day scholars, the 4 classes borders. We have the capacity to host that population because our dorm capacity is around 720 students. So we believe the borders can be there, the day scholars can be there. We have enough infrastructure in the school, including computer labs. However, we intend to improve on the current one. Like our classes and our laboratories, they are there here, but a number of them are quite old. Nere kinya bakuromba ntuba wendi bobwega na thirikari kubagwata mbaru kiri gukiria na kuthondeka nyomba cha gisayansi kiri cukuru iji. We are calling upon stakeholders to come into our assistance so that probably by come next year, then we can renovate the old infrastructure ready for the coming CBC, grade 10 students. And we are trying to prepare this school so that we can accommodate the things which are coming, the CMBE classes, and making sure that we are very, very comfortable handling them and trying to address the challenges which are there. And of course, as you are aware, you can't miss those small challenges, but we are trying as a school to make sure that we are all around, we take care of everything which is coming. I understand one of the challenges I've had is that there is no, the students who are joining university may not get their help, and it is easy to point a finger to government. It's not so much the government. You who went to the university and got your help, that money is supposed to be like the relay button. You get yours for 4 years, you are helped. When you get a job, you give back the baton to the next generation. So pay your help fund, loan, so that the next generation can also be educated. So as Kenyans, we tend to always think everything is a challenge and that the government is the problem. When our mentality, our attitude, our fear of change is a bigger problem than actual leadership. So the first challenge I would like to put to all of us as Kenyans is think differently. See challenges as opportunities.
do your work, pay your help money so that it can also help the other child who is in school. Of course, other challenges in education is a blessing. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam Iboya Defo Gituma narimi baba Makuyu ni bakenerete bonene thoko ya Makuyu arani ndi bakenda tintobio na wholesale na retail madikwetu wanteto MC Mwitonga na utariria Nkiluki arimi na endia ba Makuyu Meru baina kwa kugwirirwa gitumi gikinene ni bombite kwithirwo bakigita thoko aria bakendagia Makuyu no guribwa wholesale na bwa retail ona wenda kuria kana kunyua chubu ona wenda kinya kuria sambusa ya Makuyu tiange ni ngonyi aria onto bobo bukomba kwithirwo bugiukiria antu baba inge na bara bakwenda kwambiria ngugi bombe kwithirwo bakigita twanya katuigue jole bakuga aya oni mbeta wa Fidelis Mekwa na ndi murimi wa Makuyu ndene aroire rorera wond narua katukwenda kumenyithia Kenya yonthe tukurugura thoko ya Makuyu aya ngonyi tutereretwe ni department yetu ya county ya agriculture amwe na gavana wetu arimi ba Makuyu ndene ya Meru yonthe iba ukariaja na twagita resolution imwaki tukendelea kurithia Makuyu kuma Nandi na tukenda iaja factory yetu mwankarira mwathani agatwita nthigurune Tawa Joseph Mutwiri oni mbithairwa ndi chairman wa Meru Fish Farmers Cooperative Society na objectives cha cooperative iria main iguchwa market ya products iria arimi bakuthithia na kubothurania na kubachwira kinya inputs kenda bomba ikuthithia urithi buraba kuthithia batena ngarama nyingi na ndikire objective iwe market na arwa tuthure ne aja tuwiritwe sana yonto bakwambiria facility je engonyi white meat facility ire outlet ya Makuyu jari miba Meru aja tukethro tukienda ya Makuyu na wholesale kire hoteli iria chikwenda igwita ikwendia town kana kunge tukethro tukienda ya Makuyu retail rio kwenda ikugura eta ikuruga kwawe na tukethro twina itari nene sana ari antu bomba ikwithirwa bakija ikure Makuyu urio tekwenda igwita urio kwenda Makuyu tiari na ndi ko ikumba na guku nene sana jonto cooperative itukarite kuma 2016 tuichwaga aria tumba ikwenderia Makuyu jetu ja Meru na tutikuona governor wetu His Excellency Mutuma Twaithingia na ra tutethererie na department chiawe chia agriculture trade na directorate fisheries kuona tukuona facility hii na nyeka nyakine itwejete ikumiona very soon on to bou cooperative itukwira arimi bonde solution ya market ya Makuyu jao nende tumiona nende ibendere ikurima ndito jako mbitagwa Dr. James Gitonga bitwandi fisheries officer Mount North ambu ibwaga sana nonto bantu kuja narua nonto nyonto kuira nene muno kiri ari mbeto Meru nonto nyonto kuira bomba kurugura cooperative yao aja ngonyi na mbere mambu ibwaga nonto wa governor His Excellency Mutuma nonto wa go facilitate ngoge yonde rwarega twina cooperative ya arimi Makuyu ira tongeretwe bwana Mutwiri na timu yake yonde ni chocokia nkatho nto bakamiti ngo ibaritete kuona tugomba banenkera anto akwenderia Makuyu ndene Meru County ko nyumba yapo kuona nyumba ya kwenderia Makuyu kwa bakarejera Makuyu kwa bakaya kama tamako baike naombi beta naombi chio kwa bakaya Makuyu beta kubudia biashara chio kinyana nyuma na hoteline kuane anto ga Makuyu ndene Meru County arimi batu barete thina muno na inkwenda kuibwa bwana chairman na kamiti yeku tutona ko ikima Makuyu arimi ibwa bwana director wa Mount Fisheries ibwa bwana coordinator wa this program ABDP kwa tukombo tedi arimi betu bomba kona anto kwende Makuyu na mnoto choka chankatho kinyinga bana wetu His Excellency Reverend Isaac Mutuma no nto bakona arimi betu ba Meru na arimi betu ba Makuyu
bakumba kuona antu bakwenda makuyu antu bakuona mbecha kuru ari intuku nene to ina ari minkrukia manata ndatwa baba kuyite kuona tukana kana athoko eje ari bakora makuyu na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndinene ya Ng'onyi aria wendia bwa makuyu bwambiritie na bwachika bwega ukiuma nkubu ijore makuyu mbita na jemu kuma Kiola Ntwambo Igembe North ni batariritie bura mwana woro tibaswa awatu ni Antorume Beli pamudekera mutine na kumunyangia kiwendo aranje bwete ati batomba kuringa riboti no kukana kinyawiki mwana sibitare no tubatina mwenya ya kimbesa nene ni bakuromba thirikari kutonyera na kutila antubaraba thithirio nyumo bu bakuyukirwa matalia ya kiwatho mukiri onkonja na utariria nkiluke Ruina ngaba thiatanite aui Ouni ni mwana wa mwari wa kurobo nunu ura wombere kwethira kiwato ni Antorume Beli pamuthiete utuku na kumuwata na kumuwa mutine na kumubwithirio nyuma amwe na kumamanwe kuma ntorene anthanga Ntwambo Iwandi Igembe North arende kinyatori ba mwari bombete kwethira bekuyira ntetui bakiwa baibirwe mbu ani nyuma ya mwari ukuciora muriyo nkingo na kwanjiria kutia utethio kiri atori ainyi nkingo mwanka inya metho ya kendo otura ndawatirwe kiruruine tewenda menere Temete kaelo kurinta thia kurua abampinya nile nkingo muri bankingo ubanditira ngwembe antio tewenda menere otuku mwari uyu narai nkingo ambonia muri ndamwira wata muri uyu twete turie mbeca tucukulike mantu yau ontu tikayabui ndererio muria kithena ubamenya kwatuika ati ubamenya ambira umite kura into biake bia kurua na rui na yite alafu irio antu bamuatire ndi akorwo kithika bamuithilite kaka bari nyumeke atu asi atibacua aithine matukuma karaya yawathirwa na rui mungo na acha kuita kaundu ari ngwanthi amwete amuri ywa ngua ywa nyimwe ywa neti icio bamuinyite acio nkingo ayera kinya na murima garate arekire riko akiwa gwikira riko ntio no ndiata arekira muri riko hata watu wao walimzika kwa nguvu au kuwasikia kwa sababu walikuja nyuma yake wakamfungia kwa mti ya nini ya hii miti ambao hii moto hii manjirani ndio walimuokoa wakamtoa ile kamba tukamleta nyumbani hapa kwa nyanya yake hapo, tukasema atapelekwa hospitali, alafu tukawasiwa maneno hapo. Tangu siku hiyo hatukumpeleka hospitali kwa sababu hatuna mapato nyingi ya kumsaidia, ndio tuliasia hiyo maneno hapo. Ende kiratori ba amwe na andu babakiari ni bawite bo batomba kwithira bakiribinga riboti kirekeseye kana kinya kwikia mwana hospitali nonto bo mukai bateusiomba ndio tuende kinya thirikari tutete buruto no zunguzi bo kuria ndu ba watwa na mwekuru tene nya ndo kana katiro ke kanu muno etara kwa mutano zera kwa ke kanunu muno indi no thirikari tutete tukamyana ata tumbote tukandwa iromba ria kwa ndenda bamucukulikira umutethi nyantu buba watwa batigethie buringi nontu antu bano bamutendere na bamuoroa ontu iba kuona yuyu ati na inya yuyu onke atio alafu nantu bote we na inya na ithe na kuire na ina atio na kasifu hii kitendo kama mkaaji wa hiki kijiji juu ni kitendo cha unyama. Ile kitu ningeomba tu ni serikali iingilie kati juu ya hii kitendo chenye walitendea huyu mchichana. Nikiripoti Mero TV kumandanga Kiola Ntwambo Igembe North Beta Mukiri Onkonja Kirionkonja nieto akanyaka kunoka kambi kimiruke anunu na amiri mata insokerete nyuma ya kaita kate kuraja na nteto nkiluke. Siri ya msamaha wa dhambi. Zaidi
weka neno la Mungu ndani ya moyo wako mpaka ukiri hauna dhambi, mpaka ukiri wewe ni mwenye haki, wakati neno litaingia ndani ya moyo. Gwatanira na Pastor Ibrahim Karori ntuku chionde chia juma kwa mberi ya dhaijeri na nuchu chia ugoro haja kwa Meru TV akoreterete mubango jua siri ya msamaha wa dhambi. Unajua watu wale wameweka seti kuja unaona kama imejaa wanaingia. Kedhari mori nikiri barebari na mpara na nyonta niontu bomantu jare jagirite nikwethero bakanyirua. Athomi baugire kithomo nikio rubungoro rwa uturo baingi barathoma mwanka bararugura mpingiro cha university hindi barachokera michi bataringia ritho mpingiro ya uturo ndi bari na rubungoro rwayo. Rugendo rwa guchua ibungori ni bakarugura uturo ruramberia na baringia mata jarerekera miundene kuoneka itwathomere lakini otengugi na nontu bomantu chao ndonere kaba the little that I get kuma kibiashara ina mbita market nkabire project ya agriculture neria gorwe kithomo kiraringwa nthi miundene beombithi bakikumbateria urimi na miangata yoiri nyuma ya kwaga ngugi cha ubichi na kira kithomo nako kajira karagita matuja na karaberekeria kuburine ya uturo. Urimi bo te urimi yake amuni urimi bori na machiara. Gwatanira na mwende wa laiboni Jumatano idhi mwanka juma laimona nuchuchi ogoro na dhaidhatu na nuchuchi ya utuko aja kwa Meru TV bumuriki ikonie mbeombethe na urimi. Kadho Simonya kirwe muleithiria no ntuba wita na mbere kurumira nteto cia Meru TV. Tuta na mbere na nteto cia mubunge wa icio mbunge kiatiganya East Mpuraburi akiareka itakara kurura irasi bidatu skuru ya Mbaranga primary na witiati kaita katika kuringa siasa enduni kaita kakuritira akaringwi kuluki mporo nongelete na kuria baraba kumereria mata itike mubunge kirisio mbunge kiu kiatiganya East kutariria bura babwithiri kaita kara bare itene andansi muturia wathirenja nawe kila kirore. Mubunge weshigwa mbunge ikatiganisti Mpuraburi ne wete kithomo gishigwa mbunge ketianisti igiokirite kaita kare wathanine kumena mitaratara ikite amona ngwatanire kena aritani baskuru mwanya mwanya na kithomo kietu giatuletie maru nkiamba kweya kwari ari mobare barabe ko Machakos bangi be Wajia bangi be Embu neta na regional bonde ndaje kuna tene yetu nondo mwari mojo noena kiona na betu nondo atiari yao nje kana ngania mwalimu na kumba kwa yake Meru akalia mwana mwalimu na kumba na musiari lakini wakati mbwekamba le wata na mbwekamba wata na mjaluo atina kiona wona ntubambanu uteke na kana kala
po arimu buena support yekwa. You have my support 100%, and I continue supporting you until the end. Kithomo akerete kuthia mwejimiwa imurungu nwa kuretere uraya kendo thithia kithomo tiane yonthe mwejimiwa tiane yonthe twaita mbere na campaign na twaita mbere na kuritira ngui kinyote yo Duare mweshimiwa keyete ao kutoruorera irasibira ari novetire na kwera uma mweshimiwa ibietete kunika ibia unekete kinyama yenda kuirana boto torongo kinyachi ali baba complainete anto baku baikweya bona boira sinkari be abareta proposal no to kwithire irasu kimwe biele bidato o siasa niwete monkera musiasa orenkuma karithintela chora kumariria matete KMC wonde karama ombete kwithira kithukira bonene MC wa Kalama James Mugambi ikira karithi wito tingo James akomba kwithira kiritira akariba wonde akarama kuma bayo muthura Mheshimiwa batwe itwathurire muntu tukiwe muntu atukijithia noko uratwe nwe thai ndute ankurwa mono muntu ni imbijote munturi na kure kabone itonga byakwa tonga byaku ibiyo kona ibon kwira mathina yetu munene batwe Karama tutona tumaendeleo no tugari kuma KMC kinya tukari obichi yongo era tweta kuthitanga mathina yetu era egu tweta murire nyatha mirwera iko garumo itwa ikonotere tutemenya twe garumo ikarumo yaikirwe itwa ikonotere tutona kuwa mathina yetu pito choga rwincha mbe tu twathurire aya eto ira woni ndaomberwe itwa ingilerwi mama ende chambe to kundekere mathaita eto tu uturwira no ge uchoga na ikirira ekiwa ambu nende baba umuririe ni mwekuru nekuru ibo baike oloi tima loi endere na itregento murume araumire yongo ngutagune yakire yongo merie kwa hivyo turegerete loi hakuna kitu tunangoja terero impro aborne dokirete bonene bara bakomeria matete kyo bunge ishu bunge ke akiwa kane kaitaka kurita ngwena te kaitaka kuringa siasa wata mtu borongo ya andu bakoma Nairobi bakeya kinyora ari kuna yete kwa kwindu kya mulele ata vivya na magaka kulle ekutambio na wa moria antu kaweka mwake iwetie Karama abonye loi nani ndeyerete kwa grupu wengenyo eyete ya tora na lori utemba yo mudayo ngirini ngombe cia mudharao na cia Karama yeta ya tirezwa kirema ngombe kajenga ure chionguma ngare kaingwa yaingwa paka ukiangonia pa ondungare tete ibakuretia mauru bakera mauru angari muntu Karama ya aile mukinyo akaga omudhara ile mukinyo akaga bwana mwamba ngombe loi bwana mwamba ngombe Ripoti ya Meru TV kumatiani Betanda Msmuturia Wadhirinja Tutana mbere na nteto cietu waziri wa Kariobangi na wathani bwa matora Kipchumba Murkomen akiarĩria ntere cia Samburu na witini kenda ndwa semyanka ithira nteru no monka thirikari yambĩrĩrie kuwata na kuthitanga baraba kumenyera enyange na njira ya kuba bunduki na biakura ni kenda baita na mbere na winyangia. Umesema vizuri tufanye proper operation. I can assure you tuko na mpango hiyo ya kufanya namna hiyo. Tumewasikia vizuri. Sitawaambia kwa njia gani. Nimesikia hiyo kona ya Amaya. Nimesikia mambo ya Samburu West constituency. Na I will assure you that kuna vile tumekubaliana na IG ya kwamba something new has to happen if we are going to make sure that this place is going to be pacified. And we will make it very painful. We will make it very painful. Na mnajua what I mean by very painful. So mmewahi kuonja kidogo kidogo. We will make it painful. Wale wanaleta risasi na kupatia bandits. Wale wanafanya financing. Wale wanafanya incitement. Kwa sababu kama hakuna risasi, bunduki inakuwa ni kama fimbo bure. Kama hakuna constant supply of ammunition, we could not be having the problems we have in this Kerio Valley. I want to insist what I said yesterday in West Pokot. Kwamba we will not just focus on looking for the bandits.
We will come for the financiers. We will come for those who are inciting. We will come for those who are oathing. We will come for those who are encouraging. We will come for those who are accommodating. We will come for those who are buying the livestock. We will also come for those who are taking food and feeding the bandits kwa mahali penye wako safe haven. Hiyo ndio itatusaidia. Na tumeonja juzi kidogo kwa sehemu mbalimbali, IG ile kazi mmefanya kwa kona hapo, kuna results mzuri. Sasa mimi nimekubali kwa ministry na rais amekubali kwa ministry na kwa government tuta increase ile special team yenye inapambana na majangili kama hawa. Hamtaona, pengine mtangojea polisi wengi, lakini tutatuma wachache. Na hiyo wachache kuna kitu watafanya. Na wakifanya, sitaki wakora, wale wanasaidia wakora kwa huko wakuje waseme, oh mimi ni mtu mzuri, mimi ni mtu tu ya duka hapa. Mimi nauza tu duka yangu. Unauza duka yako na hiyo probox yako umeenda kuleta risasi kutoka huko Marsabit, ulikuwa unafanya nini? Na hiyo ni biashara gani unafanya? Ni biashara mbaya, si namna hiyo? So we will want to deal with this issue. And Bwana IG, you have the ability, you have the resources. Please, let's do this thing once and for all. Wacha niulize, kwani Samburu East iko Uganda? Tiati chiko kwa Ethiopia? Si iko kwa Kenya? Hii Turkana si iko hapa? Hii watu wanaenda kuincite watu hapa Baragoe wapiganisha watu. Kwani nyinyi hamjui majina yao? Hawa polisi hawajui majina yao? Mmekubali tunyoroshe? Wanyoroshwe? Wanyoroshwe? So umesikia IG? Uko na idhini. Patia watu hii watu usingizi. Fungulia hii watu mashamba yao waende walime. Patia hawa nafasi wafanye biashara. Hii ng'ombe inanunuliwa kwa soko ambaye ni soko ya usiku na fiche. Hapa ndani hiyo soko ifungwe na wale wanunuzi wanyoroshwe kabla hata wachafuka Samburu. Wamaliziwe mambo yao uko Laikipia, uko Lomuruti. Ama namna gani? Kuri na bata ya thirikari kuinja chirange ntere cia Tharaka nikenda kaita karambura yakya kuma mweri wenana mwanka mweri 11 akariba kuna roi no ntuwira nibwo kubekera roi nibwo aremere kuringana na Jeremiah Gitemba mukuru wa nkulukia miaka 70 kwa kini bombote thia Tharaka ndagara waiguna no na ruonururwa mwanya ukonie kinyamara kya waseroi ntere cia Tharaka isunsi kya bidhato. Eni muraithiria kirirugo na ureto rwa mwanya rukonie thina ya ruji gicigo muge kia Tharaka kiri gicunje kia bidhato na kiri gicunje kia muthia mbumbite kwithira ngikomana na mukuru omwe kuma gicigo muge kia Tharaka na urena kuruba mianka nkirukia 70 agitutariria kinyamara kira kiongo bombite kwithira baikirukira kuma rira bomba kwithira bakiambiria kuthurana na kuma Kenya yomba kwithira ikiwatira wiciathi arakinya nkurukio mbite kwithirwa kinenkanira yendekithia riake kiri thirikari burabagi ngenda kwithirwa bakiruthirwa nikenda thinira ciomba kwithirwa ikithira. Nigu mbitawa Jeremiah Gitemba kwa Ntarogona. Nigu ndagara ndaciarirwo ku 1947 na kuma 1947 ntona tutele twi thirikari no yetu tukuthura tiga kagita kamwe kayira gwatwika kwi murandi wa ye kwa tunashinda ndalengana yake kwanja kwa kiamana kapucho ndagita kapucho nika kautwa ruyi mwaka 1996 ruyi ru tuandaga twanye bantu amyanka kenda kane kumyagu na lokubwa uti bantu angetumya ruwe tigaza nantu ruwe lokabwa muno tunya ruye mugo toyo akamurikichoyo lakini kaya kubwa tuzia kunyaza nantu itu ajure muntu tuza kinya kachirange kamuthemba wa
kurigirira muthako tikai muno tona abantu otarui guntu kabu muno ni guntu kabu ndai kabu kaindo thina ino yumba kwithirwa ikithira Tharaka na ata thirikari yumba kurutha sirikali nage tutethia ekanenkani othe tukayote guntu kuna lui twena thina lui ndakala guntu endugu muno kinya ng'ombe tigura le mutu tagira ng'ombe na mutana ng'ombe moi kinya mara kuzikubinyuza zandu limo mutombo ukombora ngoira muntu kana ataruwe na bikibiki na mutongo mwana utukura shilingi 50 iga antu ba tukuzura bale ya yumbe makanchara tatika abo baluntu kutoza kirange Tharaka kuza nontu tibantu amotukwaina aina zina lui batu za kirange miliyoni tutula miliyoni bakuza kirange eminge mono tago kone ndi atule agawo muroto oyo imuro wageto kwewena kiranga lakini antu bato dhurite pondo tie muntu waenda kuya wetu ayo tuliongera ona dhina twino ya lui twena dhina lui yoko mono kwa hiyo ka kwewe antu baba kuzura tayumbi bomba kutotezia iba totule kirange wetu nagawo kana tuligeru oye mulanga no bwizaide maiga mama ingi tigora mbula yurite na tuteze kalonga kwanje mwalimu mwanja kwa nana kwa kenda kwa 10 mbule kia kuwa wewe tonya marite nyamarali na jirika twino na yumbe twinabo na mushie twinabo kwa wendo ka kweba kuzugania boye ko ka kweba kuzugania ndu tutali tena kula aka batu byaje tendi mwalimu twino wa mwanja twatezeka no tedi tu twetete kwa mbula yura na royo boye tamiloni ke bantu to kwenye ende mujumbe wetu muruga njinji kitonga murugara bwadhibu mwere buruburu panteta kwa kanunka keleria cha burukeshoni kanunka cha unity tena zina ruyi kuntuko muno noyo nge wetu kitonga wa kizuka kinya wene mjie nero ndeto enu tena zina ruyi kinya mwe binjoki kwa no wete ntumbira den auya ruyi rukawa ko njoki na tuecho balo njoki otie ruyi yato kama nitake zimani kutombo koma na antu bebitini egitalimo kana antu 20 na muntu ako yene ngoino mwankambe atairere ambya aregi eko beto baidza 10 bakazazita bange baeza nyanya kwatukwetiruyi nonto bantu kuingia toka okaziba nto utotalo yende ogu imetongi yeto laini oyo nwangani muntu amagete mutongi wake bweka utika kuzianya mutongi bwana ndakala gonto kutwena zina mo kwanya ndiude na mianga 70 na nena nonto nunda yalo ne kibote sebe tuzaga na twana ruyi gonto ku tikachinda uwa tolyo kwa kazi ya mianga kenda kana 10 kutia ruyi rungi twana la jirikali hai Antonia Meru TV kuma gichigo muge kia Tharaka rieto Indagara Waiguna nkatho cia mwanya Ndagara Waiguna nonto bwa ripoti na njira inkinyaniru na rito kuma skuru mwanya wa ndine ya Kiro na Riburi ni bakunikite na mebira kuma kirimu siasa Faris Kinyua urokumerere mata itike MCA wa dine akiaire Kinyua owetu ni njira imwe ya ukiria biewa bya nduke mbithe kulokeni basi wakitenkatho kile Kinyua nonto bwa kubalikana malikweto wa nteto mwende waleibuni na kulikithia Faris Kinyua Same musiasa urokumereria mata gitike MCA wa Kirwa na gicigo mbunge kia Buri na ciumirite kunenkanira mibira kirembe mbethe kiri masukuru mwanya ari njira imwe ya ukiria yewa kiriana ba tukuriungite jora tutite tukiriungaga around the teams cira ciendene Kirwa na want tukisupportaga na mibira kenda bomba kuthura bena mibira miega ya guchetha na tumetembea timu mingi sana nilianzia Muruguma nikaenda Gitimene nikaenda Maziwa nikaenda Kirua juzi nimekuwa huko sendi za maili 10 leo nikasema wacha nikuje aja institute yetu ya Kirua institute non tukue na timu chiri aja tia volleyball ladies na football ladies na volleyball men na football men na ndauga kambe jenaro nontu inkwenda kuba support na mibira kenda timu ire aja nontu bena ligi chiao baguchetha bomba kuthora baichetha bwega. So in sport it keep people very sober.
For example, in our government, our county government or the national government, if they can support these sports. Tukuwe na hizi tournament mpaka huko nje. These tournaments nini tunaita this shule, our youths tunawaeka busy. Na kire baraba gunekete na mebire ye bariwa ya batethia muno bakiwa nenjere mo yo bairania no tonyera wenyangia. CS Sport of Kirua TTI, we are grateful today kwa kutembelewa na Wamwesh kutuletea balls na kukumbuka institute. Ni watu wengi, most of the people wenye wako kwa government, they don't remember institute. Wanafikiria maybe we have the funds from the government, but we really need these things before we have our process yenye inakuwa kubwa, the procurement process. Before tuletewe kitu somehow tunakuwa tunasafa. Rari ukona antu agweta na ukenda ona hali pregnancies ito kwa avoid onto ya maingi twetinda twethetha. Akirekia Faris narombete thirikari amwe na antu bawendiwe otiira ni bakulika na cukuru iji akiwa kainge niciolana muno kirema antu ya wetina mbere mwiji muno ja iji hapa institute bena ligi baguchetha na twina tongeire baba ingi bari na ara omeana baba rira bari aja te lazima betherwe nya thirikari ya bakira irasi ne bathithiria mantu jau jange ja kuthi government kwena mantu jange jara bakwenda in person bari aja cukuru na muno kethera imantu ja uniform chiao mantu ja iratu ja bibia guchetha other leaders bara bena aja ome ukipata hii kitu ejori ongereana baba oba ketha uniform weu oba iratu ja bibia guchetha na mantu jange ja maingi jara bena jo tukomba kubakinyeria nikenda bakomba gukarabwega. Also other problems the boots na nini. We have also other teams zenye maybe tumesahau kidogo, that is basketball and handball. Please ukienda huko nje upate something, let us remember our institutes. Kiripotera Mero TV kuma Bore mbeta wa Mwende wala iboni. Na riboti ni yetu kila katanta kiri nteto sietu kado sia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto sia Meru TV ugoronga kwendera ugorobu dongi boyori ni dharimo bia murungu mwininya vita wa tirimbabu na mwona nilia wa madhidhio o Karipol Ngujire.